ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар ҷалсаи кории навбатии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода масъалаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар толори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ситоди доиму амалкунанда оид ба даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ бо иштироки муовини раиси шаҳр, мудирони шӯъбаву бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳр, намояндагони корхонаву ташкилотҳо, директорони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳот, раисони маҳаллаҳо ва ҷамоатҳои деҳот ва дигар масъулин баргузор гардид. дар ҷалса нахуст раиси шаҳр оид ба иҷрои нақшаи даъват сухан намуда қайд намуд ки масъулони соҳаҳо оиди даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиддӣ муносибат намоянд, зеро хизмат ба ватан қарзи ҳар як ҷавонмард аст. аз ин рӯ мебояд байни онҳо ва волидайн корҳои фаҳмондадиҳӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. дар идомаи ҷаласа шахсони масъул оиди иҷрои нақшаи даъвати баҳорӣ ҳисобот пешниҳод намуданд. барои он ки мардум фарзандони худро ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизмат фиристонанд, бояд пеш аз ҳама раисони ташкилоту идораҳо, корхонаву муассисаҳо, раисони маҳалла ва ҷамоатҳои деҳот аввалан худашон фарзандону пайвандони хешро ба хизмати модар ватан номнавис намоянд. он гоҳ сокинон дилпурона фарзандони худро барои хизмат сафарбар менамоянд. ба ин метавонад далел ва намуна бошад раиси ҷамоат ва котиби ҷамоати деҳоти Фароб, ки фарзандони худро ихтиёран барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис намуданд. умед мекунем ки чунин рафторро дигар роҳбарон низ пайравӣ менамоянд. раиси шаҳр масъулинро вазифадор намуд ки барои иҷрои нақшаи даъвати баҳории ҷавонон бо дарки баланди масъулият пайи иҷрои супоришҳо шаванд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мелҷон Холов. бо мақсади самаранок истифода бурдани ҳар як бурча замин ва ба даст овардани ҳосили фаровон дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ситоди доиму амалкунанда баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши дигари барнома мутаваҷҷеҳ бошед. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ситод оид ба иҷрои нақшаи кишти баҳорӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо иштироки намояндагони соҳаи кишоварзӣ, раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ баргузор гардид. раиси шаҳр сухан намуда қайд кард ки мақсад аз баргузор намудани ситоди мазкур иҷрои қарори пешрӯи муаззами миллат оиди самаранок ва сарфакорона истифода намудани ҳар як порча замин мебошад. ҳамчунин қайд гардид ки гарчанде масъулони соҳаҳо ва раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ талош доранд то хубтар нақшаи кишти баҳориро иҷро созанд, вале боз ҳам дар ин самт камбудиҳо ҷой доранд ва масъулини соҳаи кишоварзӣ бояд фаъолияти хешро доир ба ин масъала пурзӯр намояд. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи раисони ҷамоатҳои деҳот, намояндагони соҳаи кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ шунида шуд. дар ҷанбасти кори ситод раиси шаҳр аз масъулон даъват ба амал овард то бо дарки баланди масъулият супоришҳоро сари вақт иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мелҷон Холов. барномаро идома медиҳем. санаи 28 апрели соли равон дар қаламрави шаҳру деҳотамон рӯзи ягонаи ахбор дар мавзӯи Тоҷикистон хонаи умеди мост баргузор гардид. хабарнигорони мо оид ба баргузории рӯзи ягонаи ахбор дар шӯъбаи маориф гузориш омода намуданд. дар ин чорабинӣ мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Мутиребов Алишер баромад карда дар бораи дастовардҳои 30 соли истиқлолияти давлатӣ, барқарор намудани сулҳу субот, таъмини рушди устувори иқтисодии иҷтимоӣ ибрози сухан намуд. имрӯз мо шумо дар доираи таҷлили 35-уми солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. дар давраи 30 соли истиқлолият тавре ки ҳамагон шоҳид ҳастон, умад 30 соли истиқлолият ин соли чандон тӯлонӣ нест. ин дар моварои таърих ки давлатҳо ҳазорсолаҳо арзи ҳастӣ мекунанду
200-солаҳо ба комёбиҳо шарафёб мешаванд. 30 сол ин дар назди таърих ин соли бисёре нест. масалан Америка барои он ки ба ҳамин дараҷа расад ки Америка бошад 200 сол сайри таърихӣ гузаронидааст. лекин тоҷикистони мо бо қадамҳои устувор дар муддати 30 сол тавонист ки ба ҳамин қадар пешравиҳо ноил шавад ва танҳо ҳамин нақби шаҳристону нақби анзобу нақби шаршаҳр баёнгари он аст ки ҳамин мардуми тоҷик тавонист дар зери сиёсати ҳамин бунёдкоронаю созандаи пешвои муаззими миллат муттаҳид шавад ва барои пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар саҳми арзанда гузорад. имрӯз мо ҳама шоҳиди онем ки аз баракати истиқлол тоҷикистони собиқтиёрамон дар тӯли бештар аз 13 соли охир ба як кишвари воҳид тавоно ба рушд ёфта расида аркони давлатдоираашро мустаҳкам ва роҳи ояндаашро муайян намуд. дар муддати бештар аз 30 сол дар тоҷикистон корҳое ба сомон расонда шуданд ки қаблан имконнопазир буд. ҳамзамон мавсуф ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмонро ҷиҳати сохтмони нақбҳо тармими роҳҳои автомобилгард сиёсати дарҳои кушод муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ сохтмону навсозии мактабҳо педагогистонҳо ҳарф зада қайд намуд ки сиёсати маорифпарваронаи ҷаноби олӣ буд ки соҳаи маорифи ҷумҳурии тоҷикистон рушд карда дастовардҳои назаррасро соҳиб гардидааст. ба туфайли ғамхорӣ ва дастгирии ҳамешагии пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳри Панҷакент ҳам дар шумори дигар шаҳру навоҳии кишвар дар ҳамбастагӣ бо минтақаҳои дигар рӯз аз рӯз ободу зебо мегардад. махсусан бунёди тавре ки шумо нағз медонед ман аз чанде пеш сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру навоҳии вилояти Суғд анҷом ёфт ва дар ҳамин доира пешвои муаззими миллат аз шаҳри бостони Панҷакент низ дидан намуданд ва дар доираи ҳамин сафари корӣ бисёр иншоотҳои таъинотшон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд ва хушбахтии мо шумо омӯзгорон аст ки як фурсати муайян барои мо шумо даст дод ки дар мактаби рақами 47 пешвои муаззими миллат бо мо шумо бевосита рӯбарӯ суҳбат кунанд. дар ҳамин суҳбати мухтасаре ки мо шумо бо ҷаноби олӣ доштем дар ҳамонҷо вазифагузориҳо шуд таъкидҳо шуд ки бояд ҳар яки мо шумо имрӯз ҳушёрию зиракиро бояд ки аз даст надиҳем. имрӯз мо шумо ҳар ҷое ки бошем бояд ки пешбарандаи муаррификунандаи сиёсати имрӯзии давлату ҳукумат бошем ва ҳар ҷое ки мо бошем бояд ки ҳамин андешаро дар шууру дар вуҷуди ҳамсӯҳбати хеш ҷорӣ созем ки ба қадри ҳамин 30 сола заҳмате ки барои пойдори истиқлолияти давлати тоҷикистон равона карда шудааст мо бояд расида бошем. дар баромади хеш мутрибов тарбияи ватанпарастӣ ахлоқӣ ва зебоипарастиро дар байни хонандагон вазифаи ҷонии ҳар як омӯзгор донист. дар поёни рӯзи ягонаи ахбор ки дар маҷлисгоҳи шӯъбаи маориф гузаронида шуд мудири шӯъбаи маориф мукаммалзода шоида ба сухан баромда ҷонибдори сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат будани аҳли маорифро зикр кард. кӯшиш менамоем ки барои рушди соҳаи маориф умуман рушди кишвари маҳбубамон ва ҳамчунин таълиму тарбияи дурусти шогирдонамон ҳиссаи сазовор гузорем ва ин кишвари азизро боз ҳам зебову ободтар кунем. гузориши фирӯза удилзода исмоилҷон холов аз шӯъбаи маориф. бо мақсади омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулодда ва таъмини бехатарии шаҳрвандон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти халифа ҳасан машқи омодагӣ дар ҳолати офатҳои табиӣ гузаронида шуд.
این نوبت در شهری پنجکند چنین یک چوره‌بینی از جانب رئیست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ولایت سوغد در شهر پنجکند برگزار گردید. در این چوره‌بینی آموزشی خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 دهه کبودسنگ جماعت ریحوتی خلیفه حسن طرز و اصول عمل در حالت رخ دادن زمین لرزه را به نمایش گذاشتند. баланд бардоштани огоҳонии аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулода ва амал ҳангоми он боис мегардад ки хисороти моливу ҷонӣ дар сурати рух додани чунин ҳодисаҳо ба маротиб коҳиш ёбад. аз ин рӯ масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат пайваста машқҳои омодагӣ ба чунин ҳодисаҳоро мегузаронанд. дар асоси қарори раиси шаҳри панҷакент таҳти рақами 101 аз 20 апрели соли 2022 дар бораи гузаронидани рӯзи мудофиаи гражданӣ намунавӣ ва ягона ва нақшаи чорабиниҳои асосии шаҳри панҷакент оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирии эътиноқ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои солҳои 2022 имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар мактаби рақами 14 ҷамоати деҳоти халифа ҳасани деҳаи кабудсанг баргузор намоем. در جریان آموزش درباره فعالیت کمیته حالت‌های فوق‌العاده در سمت مدافعی گردنی حالت‌های فوق‌العاده در قلمرو شهر، کارهای پیشگیری در مورد کاهش خطر زمین لرزه، همچنین توصیه‌ها اوید به واکنش‌ها به حالت‌های فوق‌العاده معلومات داده شد. مورد به ذکر است که مدافع گردنی این مجموعه چاره‌بینی‌ها اوید به آماده‌سازی و حفظ اهالی ارزش‌های مادی و فرهنگی از خطرها میباشد که بر اثر عملیات حربی و یا عاقبت‌های آنها اینچنین هنگام حالت‌های فوق‌العاده داروی خصوصیت طبیعی و تکنوگینی به عمل می آیند. در چاره‌بینی نمایندگان شبکه‌های برق، خدمات علاقه، سوختار خاموش، یاری اولیه طبی و نماینده از شعبه معارف شهر شرکت نموده ابراز داشتند که تشکیل مدافع گردنی یکی از وظیفه‌های مهمترین دولت قسم ترکیبی ساختاری مدافعی و تامین بی‌خطری مملکت به شمار می رود. نمایندگان نخست از رسم‌های کشیده خوانندگان که موضوع به عمل آمدن آفت‌های طبیعی را فرا می‌گرفت دیدن نموده با آنها بهای بلند دادند. بانگ خطر صدا داد و همه شرکت کنندگان به عملیات آغاز نمودند. اشتراکچیان این چاره‌بینی از مکان‌های شرطاً از زمین لرزه خراب شده ضرر دیدگان را بیرون برآورده به آنها کمک اولین طبی رسانیدند. خطهای برق و علاقه برقرار گردیده، همچنین طرز عمل در حالت‌های رخ دادن این گونه حادثه‌های طبیعی را به طور عملی نمایش دادند. بهترسازی فهمش خفی آفت‌های طبیعی، تکمیل دادن زمینه تشکیلی و حقوقی نظام اداره‌کنی خفی آفت‌های طبیعی، سرمایه‌گذاری در تدبیرها اوید به پست کردن خفی آفت‌های طبیعی با مقصد تحکیم اقتدار مقاومت با آنها و بلند برداشتن سطح آمادگی به آفت‌های طبیعی جهت تامین اعتنای مؤثر و در عمل جاری کردن بهتر از پیشتر اجرا کردن کار در چنین حالت‌ها به اهالی فهمانیده شد. در فرجام چاره‌بینی باشد به اشتراک کنندگان آن افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. گزارش مرتبه رحمان و نیک محمد میرجانوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. نوابسته از ماه شریفی رمضان نرخ مال و محصولات در بازارهای پنجکند نگران کننده باقی مانده است. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. با مقصد آشنایی پیدا کردن با نرخ نوا در ماه خیرحسان ماه شریف رمضان، هیئت تلویزیونی سیما خواستیم از نرخ موادهای خوراکه در فروشگاه‌های شهر دیدن نماییم. در نزد دروازه بخارا تاجران با خرید و فروش مشغول بودند. نرخ‌های بالا خانه‌دار به گفت مردم دندان شکن بودند. حوزه این مایزتان 20 تومان ام، اینش 18 تومان. فرقش در چی همین آیا؟ این کالانتر این مایزتان. کالانش قیمت
نرخ حوالا چند پو؟ ما از کجا دسترس میکنید حوالا؟ از سمرقند چند پو نرخش؟ کدامش 40 سومون؟ این 40 سومون. چند نمودی حوالا داره؟ 10 نمود نرخش گوناگون نی؟ از چند پو تا چند پو حوالا هست؟ کیلوش هست 20 تا 50 تومن. 20 تا 50. مویز چند پو؟ مویز 10 تا 50 تا 60 تومن. نخواهید اونجا رو میبینم؟ نخواهید چند؟ نخواهید 45 تومن. فروشنده که وقت نواربرداری خورشی تیار نمودهش که با کرم و پمیدار بود و مهلت استعمال آن گذشته بود خواست به مشتریان فروشد. هنگام دیدن اسباب نواربرداری پناه جست. در درآمدگاه بازار بعضی تاجران مالهای خود را به مانعگی می‌فروختند و پروایی نداشتند که خریداران از کدام طرف به بازار وارد می‌شوند. از صحبت با تاجران که قسماً مایده سوداگر بودند، نرخ 1 کیلو زنبورق را 70 سومانی، 1 کیلو قلفینه را از 12 تا 25 سومانی و 1 کیلو نیشابلا را از 15 سومانی می‌فروختند. 70 سومن؟ ارزان نشد؟ چقدر قیمت کجا؟ 5 سومن 26 بود. 1 کیلو شامپو؟ اینه کی تیار میکنه؟ وقتی که نرخ آرد بالا شد، نرخ نان چقدر شد؟ نرخ نان همه 300 فقط 200 کم. آرد چند پو؟ 335 سومن. این چند کیلوگی؟ 5 کیلوگی. این فطیر چند 10 کیلوگی؟ قند سفید چند پو؟ 13 کیلوش روغن علیه چند سومن؟ در روی پیاده‌گرد دروازه بخارا تا نزد بازار مرکزی نرخ 1 کیلو پمیدار 23-24 سومانی، بادرینگ 6-7 سومانی به خریداران با چنین نرخ‌های خیلی گران فروخته می‌شد. عید سعید فطر آمده ایستاده است. باوری داریم که برای ثواب سوداگران و دهقانان در عرفه روز عید فطر نرخ و نوا را ارزان می‌کنند. در خاتمه گزارش از مسئولین احترامانه خواهش می‌نمایم که به نرخ و نوای محصولات دقت جدی دهند. گزارش دلشاد حلیمова و شاه حسین صالحов. عاقبت‌های فاجعه‌بار صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل که سال 26 اپریل سال 1986 با وقوع پیوسته بود تا حال فراموش نشده است. یکی از صدمه‌های فلکت‌آوری هسته‌ای تاریخ در تمام جهان معروف صدمه چرنوبیل می باشد. اون بدترین صدمه هسته‌ای در تاریخ حسابیده می شود و حتی تا به امروز هم برای عالم نباتات، حیوانات و هم آدمان عاقبت‌های زیان‌آور دارد. صدمه چرنوبیل 26 اپریل سال 1986 رخ داد و تا حال عاقبت‌هایش وجود دارند. این فلاکت هم برای جنگ سرد و هم برای تاریخ انرژی هسته‌ای ناتکرار بود. صدمه سال 1986 در نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل فلاکت عصر نامیده شد. ضرر آن در دوام 5 سال اولی بعد صدمه 110 میلیارد دلار را تشکیل میداد. در وقت صدمه و بعد از آن بادهای جنوبی و شرقی غلبه کردند و آمیخته هوایی زهرآلود شده را به سمت شمال و غرب و به سمت بلاروس فرستادند. مقامات این حادثه را از جهان پنهان داشت، اما دیر نگذشته سنسورهای نیروگاه اتمی شوئیسریا خطر را نشان دادند. آنگاه مقامات شوروی مجبور شدند که به جامعه جهانی رویداد را اعتراف کنند. در دوام 3 ماه آفت 31 نفر از رادیاسیون فوتیدند. تقریبا 6000 نفر از جمله ساکنان اوکراین، روسیه و بلاروس به سرطان سپر شکل گرفتار شدند. با وجود آنکه از صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل 36 سال سپری شد، علم درباره عاقبت‌های آن سوال‌های زیادی دارد. موضوع‌های جالب‌ترین تاثیر آفت به سلامتی انسان و محیط زیست میباشد. ناگفته نماند که از جمهوری تاجیکستان نیز در برطرف نمایی صدمه چرنوبیل مردان شجاع سربلندانه شرکت داشتند و برخی از ایشان جان خود را نثار کردند. با تشبث اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همه سال روز 26 اپریل همچون روزی پاسی خاطر گذشتگان و قدردانی مهنت‌های اشتراکچیان صدمه چرنوبیل تجلیل می‌گردد و با تنتنه به آنها تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده می‌شود. باید گفت که در این شمار مردان شرفمند شهر پنجکین نیز وجود دارند. از شهر پنجکین 30 نفر اشتراکچی صدمه چرنوبیل بودند که با امر تقدیر تا به امروز از این شمار 4 نفر فوتیده 26 تن در قید حیات هستند. با گفته
گفته مسئولین از سبب ماه اپریل ماه رمضان بودند، امسال روز 12 می در شهر پنجکند همچون روز اشتراکچونی صدمه چرنوبیل تجلیل خواهد گردید. گزارش مرتبه رحمان و ونینگ محمد میرجانوف. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی پیغام. در روزهای استراحتی برای هر یک شما استراحتی خوش و با فراغت را خواهانم. خیر.